ba ngan pen ina ga ktian jang oblay. To ngin bitar ya ga jingpang. Amen. Mnay tang mangin tiap bagani gamday satiana oblay. Handray to an pen ki yang ngi persya ga jingpang. Be angry. Ngin bitar ga jingpang. Kumbaga Bible kaong. Bitar ndray wat lepop. Lemni wat aja kayo soitan. Pitip mo. Langin pay ne kapor. Efesus kalanong kabasaw kadakot kabalay. Donadu kadakot kabaat punrio. Kaong tu bitar ndray wat lepop. Tu wat ay bakasngi kan sep no. Haka jingki bitar jengfi. Lemni wat ay jaka yaw soitan. Be angry and sin not. Kajing bitar ayu kabang imlek pop. Kajing bitar kabang imlek pop kadai kajing bitar persya yaw soitan. Amen. Pimla pin bitar egi beriyo. Namar kajing bitar kam juan lam kahok yaw belay ang Bible. Hallelujah. Ban pin bitar egi beriyo kamla ban long setia. Kajing bitar ka bakhlem lepop. Handai ka Bible ka hikayangi, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your watch or on your wrath. Tu bitar bad wat lepop, wat sya ba kasngi kan sep ka jing bitar jengfi. Kababut nang tu ka ong lem ni wat ay jakayo soitan. Kajing bitar kabang imlek pop kadai ka jing bitar ka ba utray jengi ubitar tengin ong lang amen. Pitip ublay u isi ya ka pop. Blay u isi ya ka jing pang ka jing shitom. Udah temu ba u ayu banget ya u unom jot syu andre unio ka jing imam jukot. Hallelujah. Kan poi ka po ba utray mday tamungun siu spa ay ka man siem jengi nginkop ka met ka ba tamay ro. Hallelujah. Haka ding fnaw jisu shimlot ay ka jing bitar ka jang blay. Ya ka rath ka jing bitar jang blay baro aga ding fna. O kejitlot aga ding fna ay ka pop ay ka jing tim ay ka jing bitar ay ka jing pang ka jing krew. O kejitlot ay ka cancer, o kejitlot ay ka jing pang TB, o kejitlot ay ka jing pang shini, ay ka jing pang blood pressure, ay ka jing pang klebit, ay ka jing pang snail baro ka bagi beriw ka yos. Jing pang gini ka singi ka jing pang AIDS, ka jing pang ka bampat dan kerteng ka jing tim baro. O shimlot halor ka ding fna. Baka ni ka ba Jisu shimla ka ding fna ka pop ka jing ka baka ni ka pop ka jing pang ka jing tim baro. Kadai ka jing bishar ka jong blay na ka jing kadai ka jing bitar ka jong blay ka ni ka partay. Amen. Rew Jisu shimla ka jing bitar baro. Kenang ba blay ulaban iya jangi. Amen. Nagada-gadaw nganget lagi ni ka por nginom ay jakay ga jingpang. Sa ban penki aga dono jang pi pinom ay jakay ga jingpang. Uksel la da pi ay jakay u undrong ayeng jang pi. Da pi ay jakay u onwan ban tia aga jing tia jang pi ro. Uno jan maran ngamong tong uksel. Da pi ay jaka un chim jaka. Soitan pia jaka un shim jaka gajing pang da pia jaka kan shim jaka. Re de pia le persya kade ban pet tanginong lang amen. Ngas ngongo yo blay na gabanta ki badon na po ka healthcare ki doktor kiwe baro ki le persya ay gajing pang. Hallelujah. Amen. Wala dadon ki katu kat ni ki ba tau pisa ki ba long money minded. Na ke jingpang jing sitom ki kamay spa elade. Na isngongu yo blay ki bri ki badan ha ka healthcare ki badan ban sumare ki bri yo namar gani gade ka plan jong blay. Hallelujah. Amen. Ngingim persya ba pindi dawai ba pin sumara de ngim persya ba pin ya le persya ke jingpang. Hallelujah.
Ngideng ngine persya ge jingpang. Handai menai tang manele persya ngideng ngina bitar gini ge jingpang ngine ngim sya ke mangi bitar ya unong syun ngine man bitar gini ge jingpang. Da pilong hagene ge rukom. Da la penki api gini ge rukom. Lada ampen ki api pisu ngam laga ngam long gat balong pinom yo khia lada pen ki api persya ge jingpang piken taj ka utrai unle kamba fi bade ge yeng kesem jong fi ngasya yo ki kamba ki bakrau ki baja haga bible ki dei habala pen ki gitu ki brio ningan pen na genuksa jong utrai jeng Jesus Christ. Man gapor wala penki aga do nut jengu ki jaki kamba ki bakrau. Yonis kalonong ga bakhat wei hagapor ka ba Jisu penmi pat ya Lazarus. Kadai ka wei ni ki kamba ki bakrau bah ga Bible ka bangingi tip buniu brio bala puut. Udai ubala tep la saus ngi haga jingtep ula puut. Handai ublai upenmi pat yu. Prai jengiu Jesus Christ ulet syakatu ke jingtep jengu. But uang Lazarus mino tongan pule ke Bible ka ong kumni. Tiu Jisu la yo i yaka bagayam habu yo i baga Mary kayam. But bakiyayam kita ki jiuru ki be wan lembat ka ngamad banong. Ula ut no aga mensiem bat ula khuslai. Lapen ki o Jisu kene ke por. Siwa banjang ni ke kamba la pen kiyo trai. Amen. Ngakwa bandon ke ai. Ngakwa bagandon ke bor ke jong mensiem. Ngakwa bagani ke ktien kan pen kiyo pi ke ni ke por. Hallelujah. Lada pen kiyo fi filong end of friends. Subuyang bet pang rom lelai dam pang rom lelai. Dam pen kiyo pi pinom i kamba. Handala da penki api apa ga do not jong fi ki kamba kinja. Hallelujah. Hayeng jong fi ga don ge jing pim sngawe ai. Ya longgam toro ya le dujok romat ya le setan le kat bamon. Penki api numja kamba. La da penki api ga kamba ganja. Shua hagane ga por shua u Jisu. Bible ga tu engi shua u Jisu le gane ga kamba. La penki ga man siem jengu. Ula od no ahlaga man siem ula khuslai. Ula keli hangno pilaya boy u. Kilaya tu ha u kila ong kotrai to wan to kmiiro. Ujisu layam. Namar kata kita gijiu ki bewan ki ong hakmi kanu iet ki u. Ngangam nget bu Jisu usu jau mat tang namar ba u. Usngau sen ai. Bible ka ong ni ba usngau iet. Hawat kala bandon ke feeling ke bakum kataru kijiu ki ong hakmi kat nu iye tu handrai ki wei ki ong uni uba penpet iki khamat jong kita ki bamat la hatu don bor ban penlong wat ya uni bu unomiam namar kata Jisu ula ut no pat haladi ulawan sagada ge jingtep kalong ke krem but ya mau khang labu haka Jisu laong tu klino eu tu mau khang kamar tha kapara jong utau balayap kalong kotrai katau la eu tung namar kalalong kabasau kisngi Jisu laong ngam shim laong hapa ngam ngai Ukraine daga ktien la si kaba ka ktien la si Ukraine ni ktien kro andai Ukraine daga ktien kabalong commanding amen. Maga Bible ko ong wala ut no alaga man siem kadon ga ba penki u kani ga degi jing bitar ga bangan jabalai amen habaga Bible ko ong to bitar wat lepop mnai mangi bitar ngi pen pau tempar sene satai handai ga degi jing ka tu ga jing bitar pa man siem hallelujah ga degi jing penki apa man siem jange ai kanon ga jingpen ki ga man siem dengi persya ga pa persya ga jingpang persya ga bor baman pini ulo nek kamba hallelujah ladam pen ki ai fi ngakwa nganong fi let's see ga nom ja ai la pen ki yo try jengi ha gene ga por pen ki ut ga man siem jengu
Arsian ka Bible kaya tu kumno ba u Jisu ulang trouble in his spirit kang trouble in his soul ang kaktian pareng. Ut jiliu no ang kaktian kasi. Jisu la ang ngam simang apa lada panget panu I ka buram ublay. Anda gumtan la clear tau mau khang. Ubodan utau bayam ne balabu utau bayam. Jisu kmet lagi kmat o aingo yo belai. Bor u saong Lazarus to mi no. Ai ban pen ki ye pi persya ke jingpang. Tongin bitar ke jingpang. Tongin ong lang amen. La da pi sngo da pi sngo laylay pi pang ro laylay. Pi sngo ro aba pi pang. Ngakwang anong fi let's say numja kamba ke jing em jong fi handrai da pi sngo bitar. Kibriyo kibam entertain ke jingpang ngai kibriyo bakot bakya ki chai long kom tu. Nakali kibriyo kumno pilang pikot pikya kitu kibriyo kibam jus ngau tanat jingpang ki ong ngim don por hiban pang. Tangin ong lang amen. Ki kam kot kam kia kitu kibriyo. Amen. Tu kibriyo kibas ngau ro ege jingpang kitu kibriyo kibas kro jingpang. Tu kibriyo kin pang sipang. Hanrai tawan pen ki yangi persya ege jingpang. Na pen ki yangi persya ege jingpang pinyu ki kamba kiba kambuan. Tangan peni pi gini gapor syuaban sai kisan hajar ro. Kini ro kadai gawe ke jinghikai ka ba. Ngila nginyo jingkir khu nang ni. Syuaban ja gini ga kamba. Lapen ki ro ya ga do no jong utrai gini gapor. Ka ba pasai kisan hajar da pi pulino Matias kalanong ka ba. Khat sao ga ya thu yangi pulina ga dakhot ka ba. Shipau terter bakumnu utrai jengiu Jisu. Upsai kini kisan hajar. Handrai da pipule shua ban pesai kini kisan hajar. Kaniro kadai kawai ni kamba ki bakrau bah ka Bible. Batang santli ki kepu bat artli ki dok khau pesai kisan hajar. Kani kadai kenja physical miracle ka bakrau bah ka bau Jisu le. Handai syuaban le aganiro ka Bible ka ongkum ni. Kadon gawe ke jingja kidang supeniam yo Yohanes nang penbaptis. Ubadai ubakha jong Jisu. Ubaya he ya sanlang le se. Uba tame utang hendreu banai ka karta. Pitip Yohanes ude ukon jong Elizabeth. Jisu ude ukon jong Mary. Tangan pule hakapor ba peniam yo ni ka Bible ga tu ingi kumni ka dekat ka basipau. Habau la pa no te ula krai kli eu Yohanes hakata ga bendi ti la wan lam ya ga kli jungu ha ka pliang bat la ai ya gata hakata ga kena karu kala le ai ha ka kemi jongka ti haba kilayawan kisenran jungu kilayara no ya ka met jungu kilaya tep eu bat kilale ya tu au Jisu. Nalej ya tu Jisu ka Bible ga ya tu habau Jisu yo sngauru ulalej mi no nang ta daga lieng syaga jaka ka bakenja wei brio haba ki patba kila yo sngaw kila ya buot yo da ke kejan na kishnong bat dei kini ki patba ki bau Jisu ubsa da ki santli ki khpu artli ki do kha ko masan hajar ki patba. Handrai syuaban jaga ni ka kamba Jisu marwai ke Bible ke tu. Yo sngaw ka taru kadung bet ngak ga do nut jungu. Upet bet. Upet nang ta daga lieng. Syaka jaka ga bagenja wai brio. Ngam tip ayu le handrai ngangen kadai ka por ka sngaw si ka por ka ketang ka por ka struggle bah. Ka por ka penkhi ya u. Let's see ukhi bitar ngamong ba u show temper andrai kadon ke cingki aga do no jungo anda dap nang tu kasaja ka kamba habu yo sngaw spangani upet daga lieng nang ni ulet chakwe ke jaka ka bajar hang ni uduai hang ni la penki aga do no jungo hang ni ya kun marwai adap nang ni gini ki patba te kimtip Kimtip ulang kumnoro patba te degi patba mo kia wat be jo Jisu bakinyo ege jingpen kia akene ga por nang kia wan utrai upen kia yaki nang tau sale ki kamba
Sapasai gitu kisan hajar de kisan teli ki kepu. Bada gitu ki arteli ki dokha. Nrai shua banjang ni ke kamba lapen ki ya ke do nuot jong. Amen. To an pen ki ya ke do nuot jongi persyai ke jingpang. Akan mau gitu ke por ke ba ngapang hausnem ar hajar ar fuai. Kinawan pej pang ki beriau ngam ngau tenat. Bapli don ki bahiang ki bawan ra gitu ke por ki wan ra so ki wan ra pisah. Jing sisa yo pisah deban kemen mo ngam kemen. Ngas ngau dom. Namang ngen ngalakia. Amen. Don ki por bangaong ya ilok jangang ong balik kini ki wan na pisah, balik ki wan ra so gumni. Ngalamun ngan pen pai no pisah ro. Ilok jangai ang em pim dai ban le gumni kinsa don ge jing sngew. Ho ngim dai ban long root i gi beriau. Hnai ngang katu ka dai ka banau blai. Amen. Non ki paralok ki baong ngi khlamyo wan pe je fi ngin sa wan pe je fi. Nga ki phone nga gumta nga ong ye ki non kampi pin wan pe nga. Ngan sa wan kai manga hayeng jong fi. Ngam pediang jingpang. Ngangen gitu ke day no blay. Ngas ngaw bitar pinong yang ngapang. Gitu ke day giding penki no blay. Hallelujah. Ngidengin ngaw bitar ya giding pang. Ladangim ngaw bitar ya giding pang ladam penki yengi. Dam penki ye gadonut jungi. Num ja kamba. Lada penki ye lada penki api. Persya gitu ke jingpang jong fi hang ta pinyo i ka kamba dan na pedeng jong fi gani ka por pidon jing at aga met jong fi fidas ngau hon ba gitu ke jing at pin at bet tu hi rela da pim ngau hon utrain pen khia gitu ke jing at jong fi amen dan na pedeng jong fi lapang ke jingpang la slem pis ngau hon ne gitu ke jingpang pen khia ye pi persya gitu ke jingpang Pila piniam daga tu gajing pang ro. Hendaklah ada penkia pi persya tu gajing pang. Pia kon bet. Pi nget be ublain penkia pi. Pila sim dawai ro daga jingat. Haleluya. Pi sumare la de. Haleluya. Traun penkia be je fi. Ta ga de ki artli ki bang ko angan nong ye fi gene ga por. Neng kong ngindengin isi ya gajing pang ga ma isi ya ka pom. Kabaan ngindengin bitar ga jing pang dai ban pen ki aga do not jungi persya aga jingpang ngim dengin sngaw kemen mangide ginong pang hallelujah ngin sngaw kemen mu try upalan badu pen kia ngi tangin ong lang amen hallelujah ngakwa ya pi ki bakot bakia pin aingo yo blai bapila pin bam pin di bapila pin le kemen hallelujah bapi ya kot ya kia amen Kiba buon ki brio ki mla ban bam bandi kiba penlut de ki pau hajar si sentiat dawai kiba buon ki brio ki dan de ki million ki brio kiba ki haban penlut de ki hajar de ki lak pisan na gamda ge jingpang reu bleu ai fi ge jingko jingkiang akwa pinai ngo eu blei hallelujah nongin isi ge jingpang penki ye pi persya ge jingpang de hangta ngin sayo i ya ka kamba ga jong blei